Kiki pantaknitaki kunkamas kaptasa hichu takak putul toketa kam yati oina kautki. Masuroh Copa de la División Profesional Yantawin Libertad Gran Mamre Tamak Pusigol Choru Oriente Petrolero Tamarati Pawai. Ñarir gol Miguel Mendoza jugó quien satun kapakal Kataru Chantanja. Pagir gol Mario Barberi jugó pescatun kamayan Kataru Chantanja. Kimsir gol Miguel Mendoza jugó pescatun kapeskan Kataru Chantarakinja. Ukat pusir gol Darwin Ríos jugó ya tung katat. Kimsa katam yop Tataru Chantawai Harakinja. Masuro UEFA Champions League antawin tukoy anatawin pinyantak anatawin makutiw anatawin ut Hawaii. Manchester City tamak pusi gol churu Real Madrid tamarati pawai. Bernardo Silva hupau naidir pa gol chantawai. Naidir gol patung ka kimsan katharu. Pair gol kimsatun ka pakalkon katharu. Kimsir gol Manuel Akanji hupau pakalkon ka soktan katharu chantanha. Ukat pusir gol Julian Alvarez hupau ya tung ka katat. Mak atam ya pataru chantarakinha. Ukama asin hakayan tawin Manchester City tamak tukuy anatawin purhewa. Tukuy anatawin Inter de Milan tamampion atani. Chaypo UEFA Europa League antawin semifinal sukan pakutiw anatawin nakawuthi. Nia Sevilla tamak Juventus tamampiw. Ramon Sanchez Pizjuan anatan uyun Kim Sakaipuro anataskani. Bait papacherok Bayer Leverkusen tamak Roma tamampiw. Bay Arena anatan uyun anataskani. Ukat UEFA Conference League antawin semifinal sukan pasaraw anatawin nakak utkarakiwa. Nias AZ Alkmaar tamak West Ham tamampiw. Afas anatan uyun Kim Sakaipuro anataskani. Bait papacherok Basilea tamak Fiorentina tamampiw. Santiago Park anatan uyun anataskarakini. Ukamarakiw hichurok Marcus tatanantawin Premier League antawin uthi. Bakay bujikatanrok Newcastle tamak Brighton tamampiw. St. James Park anatan uyun anataskani. Ukakiw hilat kulakanaka yakhorkama mahacharuntawi taknitaki.